Ole kan channel chibai kan lo book le vek chewa like comment le share timin lo ti sak le ula ti chuanin heng chan chin thar kan ngai thla ka chang te po hyang comment section lama kan ngai dan te tar lang le la cha ome vo inca national highway number 306 le 06 vaireng te le sai rang in kara kongpui le chungchang relin chief minister laldu omahovin cm conference hall an thukhom Chief Minister chuan forest clearance thila harsat na kan tok neu newa kan harsat na te hi akai hnoi mo phurna nei tu ten in po to ka soi ho zela cha a voina yan vaireng te le sai rang in kar kong pui kai hnoi harsat na om te soi turin kan in so mani he kong pui poi mo tak hi chata ka siala ni theinan central sarkar shwai tu te ka bichina voina kan thutluk na te hi kan sha ti ranga atul chuan keima ngei pu in ka zuk zui mayang ati kalkhom te hian malak dan tur chania an sha ten soya an meeting minute central sarkar lam sha te ran ni se anti meeting a hian pwd minister banlal hlana ef and cc minister lal than sanga fcs and cm minister bilal chanjabate baka sarkar official poimo te nhidcl how tu te environmental ngo coordination committee io te vaireng te le sai rang in Kara Land Owners Association shwai tu te antelani Indian Air Force kuta lengpui airport hlan congress in cha antilo MPCC vigilance cell chuan lengpui airport enkol chungchang zir chianga rodna siam tura mizoram sarkarin nadin working committee chuan chief minister hena rodna an thlen na lengpui airport ti changlun na thok tur le enkol turin Indian Air Force chau beisei tur anhmuni in report omni in alang antia Indian Air Force ko tahlan hi congress chuan cha antilo MPCC vigilance cell chairman lalnun moya chaw ngau chuan lengpui airport hi airport authority of India AAI ko tahlan chu thil thaber nia asya thu soya official level ador na chu AAI lam hian an pom lawani po in a oma mase political level a democracy kan ni na angin theilo tur om lawani ati chawnga wa chuan AAI chu Mizoram chief secretary ani laya chang to in chum tam tak ador to chen ti asoya AAI hian lengpui airport hilak an chak vak lawa a chan po hun engemo chen choi bela an kal dona wangin antan lawa kal reng chu thil chak omani lo renga mase kantana a that jok mewa wangin alak tir dan kong hi ngai to anga yani ati MPCC senior vice president chuan Indian Air Force ne na hlan hi hun lo lakal zel tur atan a thatok lo ni in asoya an ni ne na kan hlan do na ni chuan an mun tur zau takpe kan ngai do na ni ati lengpui airport chu Mizoram atan chuan commercial airport atan a that berarin thu asoya ama ero chu international flight te chumtir tuma cargo flight lian te chumtir do na ni chuan atlan kongero ti sayangai tur thu asoi bok Supply Minister le Department a thildik lo tam tak om MLP card varbu faiman tihsan cha tilo MNF Legislature Party MLP te chuan tunaya Food Civil Supply and Consumer Affairs Department a nasataka sarkar dan ding lai bo chata wangin department in Buhfai leina a mipui sum tam tak mi malchen khatle anma ni du saktu te kuta alwang lut ni inalangan tia Supply Minister le a department a thildik lo tam tak an hmuchhuak ni inan soi Supply Department in Buhfai le tura tender chang ni amber RL store kolikon te chu dan palzo tan nolin a aina sataka chang sang jok LZ juice melthum te supply na tam tham tak pe kan ni anti Supply Department in RTI Act dan anga zona an chan na a tender chang ni amber RL store kolikon an thlan lo chan chu Buhfai C grade supply to tender an chan wang ni inzia kin an chang mase RL store ten tender an chan na copy ya alandanin Buhfai A grade supply to ra chan na pingei an ni ti achiang ani anti Supply Minister za takin ZPM chalai te political training ni som pasari thlasari sani somni palia athusoya Buhfai supplier thanna ain rot lo ati ni inasoya mase SPAB minutes hi file a approve ngayani ti not sheet a chiang takin alanganti MLP te chuan dan zom lawa Buhfai man to zo ka leyani awanga
sum noi zatam tak ching pena hian supply minister nge hi amo phur tu an ngaya chief secretary le midangte apu mo hi pomchia an ngai lo supply department malak na a zpm sarkarin card var mang tu ten Buhfai kezia chengsom panga a an lei thin chengsom thuma ati sandan hi a uchwa kan ti a hetiang mitam tak khosak rel na panga harsat na siam tur chungchanga rot na in chan dan le thutluk na siamani dan hi MNF MLP chuan pomthei ni in an shelo zpm sarkarin Buhfai man za a tipung tura thutluk na asiam hi rang taka ennon ni se anti MLP chuan ha chek biala mizo kholun tak phuldung sei khwa a mizoram ration card nei tu mi somriat panga lai chu an ration card paisak deleted an ni chu nampoi khoina lian takani anti Central YMA in Gorkhali te OBC status pek cha tilo ninga tharia sangni somni pali thochen ni zana Central YMA executive committee chukhom chuan Mizoram Gorkhali omten Mizoram sarkara other backward classes OBC status andil mek chungchang ngai to a Gorkhali te OBC status pek hi cha antilova atop thlengin doda zelantum Central YMA hian Gorkhali ten OBC status andil tirachangin Mizo nam himnak khoi chetheinia angaya wangin alodo dal to thina Gorkhali te OBC status pek an ni chuan ram leilung fa Mizo te tan kong shangin an himdon launi in an sha ani Central YMA in kanram le nam hum halna atana ma alak mek lai hian Mizo nam ta na him launia an ngaya wangin Gorkhali te OBC status pek hi cha antilava atop thlengin ando dal zel don ani ati